Nguku kwa togeni orengi kiri nteto chietu cheruthe mwenge chokera na nteto nkuruki ngugi yao yambairagia na kwithira bobongwa bari na wendi bwa gutethia mbere yao kuewa muritani ja kurita ngugi community health promoters kana na ukue CHPs bari ungaganja kwanja borotete gutigira ntu bari na ugima bobwega bwa mwiri amwe na gukabanira na mogwati ja mirimo iria igwataga ntu na ndethia mbere ya itemantame mwandiki wetu wa nteto Masindumba na athuranirite gichunchi kia biere kia rugono rwa mwanya makinyene za kuagirithia ugima. Kirerwangirwa ugima kuri na iwango mwanya biotungata na ngugi ya CHP niyo kiwango kia mbere. O umwe watiao agairi njega na rimo cha gutungatira bakithima gwitia kwa ndamu murimo jwa sukari murimo jwa TB na bona mtu ajetwe ni mirimo ja eje bakamutuma sibitari iri akwina bo kenda bae wotungata nkuruki na rimwe bagakinyereka gwitia mwaje mwanka sibitari bari bongwa baba inge ogo no baikaya no mwanka ogo baikia no tuma mwa batemenya neta aurire njirene nandi ogwe ngugeku ya kuona kwa system wazio mwanka umukie na rimwe twetherwa muntu na jetwe na ate na hatha waisi ate no muntu omutethia no mwanka gatonya mikone kuithaiwa no mubresi bange bagotethia na kwaga ogo yusi wa on mane omuikie kenda muntu ratetheka so mantu ja community ere kumusa bethe na ngugi nyinge muno. Acha turi ni gicigo bunge kia Northimenti Majengo katugwatanire na Solomon na Salome barani aditi ngugi ba CHPs turiungenja kwa Amina Njeri toni ora baditaga ngugi yao kere ndio ngeje ituchemanete na Amina Njeri ora ne motiari akeguneka bonene ne wethirikwa ba CHPs ntere yu turiungira baga batudima pressure batudima askari na nyanda waicha twana na ndawa chianjoka na inda kwari bawega no tiwato shughulika kinyana mantu ja barade na TB CHPs ebatwekete otethio kire Amina na kinya endo bawe imbone te bagitetheria no tunimba brother nevere na murimo juu tujwa TB na ari ajo jo kudia mbere burunta amenyete kinya ni wethere na TB na rira bamenyeri bo banshughulikire ni bareja mwanka nyomba kumuraitha na kumutega na kumushugulikira kinya sibitari na aria koibo barari utethio kiuni na mwanka ino botethio kini utungata bunge bwa gitomi ni kuthingatiria na gutungatira ekuru barito na kinya gutigira na ibakwewa nchacha moria kwagirite bunge bwa gitomi buri kuthingatiria gwakue muno aje ba murimo jwa TB jutigatambe maturene na bunge na bune itwetaga usundiu brabe pregnant mothers weta wa muria kaukugeku kenda tuona kethira netaga clinic no kamwitana ria muntu e pregnant no mwiraga agetera nto baba inge betaira the 7 month the 8 month kurithimia batere kwitagita process na ndia kethira wateta ithimita biu mwana kethira karinde no operation yamenya na ndi kwe process beta kuringwa mbicha kuthimura ithimia HIV na kila kitu na ndia teta simanthi menya mwana ora atetetheka enge nione immunization twana toto nini weto uro ina kana omwete yuku ukona kethira na kurukirite kethira mwana una mukisinda no icionde kuro nya twe on the field tugeto gutukona na bamwe bata muntu sinda no iburu andi tukabali fatu the facilities beta baka kadhisinda no baka gitatea baka muntu CHPs baba baditaga ngugi awatea tweta na maguru nonga rira tweta na maguru ria tukuthiuruka kana ria membi patient ari menya to mwanka ogo report siu eku tugweta unit kwe muntu ombo kuraja njo mbonere muntu no kwana ka ukagenya bikibiki oso kinyo mwikete ta sibitari omenya okamwikia no bikibiki okare aka no yege ndokenge minsi cia gweta kumona yes na ni twaja wa stipend itawa stipend county net twaja 2500 na national atwa 2500 etoto 5,000 ya atu asa token kwa presi
makarika janya maranyo cheke mumbire na ntano chana bare chitete na mbere gukujerwa kinya gukumiro CHPs baba ibateta eria kurwana untwere bubu bukurukine kagita amwe na kinya gutungatira antu bari na mawathe ndene ya sibitari cha kaunti ya Meru ni gukujeri wongere kubwaje baraba kinyaga sibitari batumine CHPs baitangu gena itona reports ciao ikubwa sana na itukwa ni nyasikie masibitari jetu inyari faro sire batuma kuma antu bale bena dina cio yumagomere kuma nau nja bale beja sibitari ni ibongere ketu muno kuma CHPs referrals o CHP ne thairari na kagita kameri 3 gakuriunga njega na irie thaira athuriri na guikurukania cionthe na nyuma ya bubu akanenkanira ripoti yawe o mweri jukauma tuga for example in 3 months nabat kwitha biorongite njawe ciawe cionthe iria arungamirite njewiega na at least agetha biorongite 100%. At the same time, ito didaya monitoring taga ito na application ito afya miyai kutega ole CHP ya witambuge kuiko moto na sometimes iba witambuge very well bange tukona iba wete kolika makidogo to abarikania kutumira that system wabata mono no mwaka CHP atwike mweteke kwekere akari na riboti ciao ciogima bo mwiri urago kari menya ibabo menyere na be ibethora bakwijora ogwo kari ogwo kethora muro bate gwetekeria no ntunguge ore community health promoters yo batere kwethora muntu kwina privacy na confidentiality mantu ja muntu gatigare ko au bake kumenya ogwo mantu ja nu maragi bakwize no to mantu ja ko dure ko community ko dure bakethora be jo ogwo tikari bwega nu mantu ja no etoke araraine ebe itatimbi na stigma mono iche na stigma kome abate kwira athirikari ya Nandi akaunti ya Meru yethiririe CHPs bakariatea gwatanira nani rojo tugitwa machokio jaja